dragi moji kolege za iz Haba, moj ime je Stanković Ognjen Praznik, vi pratite naše emisije Ogirija TV. Danas pričamo o tome šta je to Снежана. Idemo. Снежана je lik iz bajke Unuka Deda Mraza, ono ga prati na praznicima i pomaže mu da daruje decu i odrasle. Ukoliko želite to da gledate mom video na YouTube kanalu, stavite like i pišite komentare, kliknite na zvončić i subscribeujte se na kanalu, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube. A na sajtu ogirijatv.com ja sam vlasnik na Squarespace-a, ukoliko želite to da nam prijavi na website, link je u opisu profila, ja sam uvijek tu i mi ćemo vam pomoći. Vidimo se uskoro. Sljedećeg klipa.